Ke ya le dumedisa lebitso la morena wa rona le Jesu Chreste wa Nazareta. Lebitso la ka ke nna Sister Kenewe mo kanaleng e ya nna Rogate Sesotho channel. Ke a le amohela kaofela mo kanaleng ena. Letsatsing la kasheko re tlo buisana ka difilimi tsa ba Chreste le di Telefishini le di selefounu. Ke tsona tse re tlo buisanang ka tsona letsatsing la kasheko. Modimo wa rona ya phelang ke yena a utulang diphiri le makono tseo re ne re sa tsebe ka tsona bana beso, and then o a re bontsha hore dintho tse ding tse re ne re nahana hore di re loketse kante re le bana ba modimo ha di a re lokela. Re tshwanetse re tsamaele hole le tsona ka lebaka la hore ke dintho tseo modimo a re lemosang mo ho tsona hore a ra tshwanela hoba mo ho tsona dintho tseo re tshwanetse re tsamaele hole le dintho tsa lefatshe lena. So bana beso hona jwale he a re lentswe la modimo re baleng 1 John chapter 2 verse 15 ho fihlela ka 17 yona ha e fumaneile he e baleha tjena e re se rateng lefatshe le ha e le tse lefatsheng e kare ha motho a rata lefatshe lerato la ntate ha leyo ho yena hobane tsohle tse lefatsheng takatso ya nama le takatso ya mahlo le boikgogomoso jwa bophelo ha di tswe ho ntate empa di tswa lefatsheng mme lefatshe le a feta le yona takatso ya lona empa ya etsang thato ya modimo o hlola ka ho sa feleng ya etsang thato ya modimo o hlola ka ho sa feleng. Lentswe la modimo mo la re hlalosetsa hantle hore re skebe ra rata lefatshe le tsa lona ka lebaka la hore ya rata lefatshe lerato la ntate ha leyo ho yena. Re tshwanetse hore re tsamaele hole le dintho tsa lefatshe lena re tsamaele hole ka lebaka la hore modimo wa rona ha a batle hore re be re kopane le dintho tsa lefatshe. O batla re tsamaele hole le dintho tsa lefatshe lena re arohane le lefatshe ya bana beso mara re ntse re le mo lefatsheng hona jwale he re tlo buisana bana beso ka difilimi tseo e leng tsa ba Chreste. Ke nnete vela re ne re di rata difilimi tsena re di bona e le difilimi tse monate and then re sa lemohe letho hore sera se kene mo difiliming tsena tsa ba Chreste e setse ho rena sera jwalo ka mohara difilimi tsa ba Chreste ka lebaka la hore le bona batho ba di tswellisang pele ha se batho bao e leng ba Chreste ba lo etsa fela tjhelete ntho ba e etsang bona ke tjhelete and then sera sona se a tseba hore ba Chreste ba tlo mathela mo di filiming tsena tsa ba Chreste di bare rona re shebella difilimi tsena and ke nnete vela re ne re di shebella hangata re di shebella re di bona e le difilimi tse monate and then o bone ka re di tsoselletsa moya wa hao empa e le hore di tse di bolaya moya wa hao hanyane and di o etsa le hore o skebe wa bala le lentswe la modimo ka lebaka la hore ke a hopola ka nako eo vele re ne re rata ho shebella di-movie tsena ai nako ya modimo yona e ne se teng ha ke batle ho bua maka bana beso nako ya ho bala le lentswe la modimo e ne e se teng re ha o qeta ho di shebella o setse o tshwere ke boroko o batla ho tsamaya o robala ka lebaka la hore re ne re nka hore ka lebaka la hore o shebile di-movie tsa ba Chreste ho lokile kante wena moya wa hao o ya o ntse o theoha hanyane ka ho shebella di-movie tsena ka lebaka la hore sera se hamolla moya wa hao se hamolla moya wa thapelo se hamolla moya wa ho bala lentswe la modimo ha o sana nako ya ho bala lentswe la modimo ka lebaka la difilimi tsena and then so yetsa hore o be dry kore o skebe wa ba le moya o skeba nahana ho hang le ka modimo ka lebaka la hore difilimi tsa ba Chreste di tsamaisa batho hole le modimo ke seo sera morero wa hae a se etsang mo difiliming tsena tsa ba Chreste. Morero wa hae ko re batho ba tsamaele hole le modimo ba skebe ba nahana ka modimo ha ba rapela thapelo ba rapele thapelo
thapelo ya ho fodisa bohobe ke yona eo sera se e batlang, yona eo ya hore a o no re fela modimo ke a leboha o robale, ke yona eo sera se e ratang. So bana beso a re lemoheng mona re tsamaeleng hole le di-movie tse tsa difilimi tse tsa ba Chreste bana beso ka nnete rona re ne re ke tsa ba Chreste a re tsamaeleng hole sera se kene bana beso he ile re ha re tsebe sera se thetsitse lefatshe kaofela se kenelletse dinthong engwe le engwe ka lebaka la hore yena morero wa hae o batla o bona batho kaofela ba le in the lake of fire le yena. So bana beso a re lemoheng dintho tsa ho tshwana le tseo engwe hape bana beso ke telefishini ena bana beso re ne re bona ka nnete ho le monate ka bana re tobetsa fela dintho di a iketsahalla bana beso and ho monate re tjhentjha le dikanale ho monate bana beso empa e re ke le jwetseng sera se kenelletse hona mo di television tsena se kenelletse ka lebaka la hore the more o sheba television o bula mabadi neso a hore sera se kene bophelong ba hao, a hore sera se kene lapeng la hao, se kene baneng ba hao ka lebaka la hore lona le phela le shebile di tshwantsho tsa mo TV le phela le shebile difilimi kaofela tsa mo television. So bana beso a re gawane le di television re le bana ba modimo, a re batla ho phela ha monate a re gaohaneng le di television because of di television di bula mabati a buleha sera se kgona ho kena bana beso mo di television se kena ha monate ka lebaka la hore se ke mo se sebeletsang teng, ke mo se etsang ntho engwe le engwe teng ka lebaka la hore se a tseba hore se fumana batho ba ba kae ka letsatsi and ntho e se batlang ke bana ba modimo ha sena taba le ba bang se a tseba hore a ba ke ba ka ba ntho e se lwelang ko fumana bana ba modimo ke ka lebaka leo ere ha o ntse o shebile di-TV ha o qeta mola o kgathetse o robala ngwaneso di television tsena ngwaneso ha o qeta mola o kgathetse o robala o ka se be le nako ya ho bala lentswe la modimo ke boletse o ka se be le nako ya ho rapela ka lebaka la hore nako ya hao o e spendile mo di television. The more o spenda nako ya hao ngwaneso mo di television ke nako eo o ko bo o rapela ka yona, ke nako eo ko bo o llela modimo ka bophelo ba hao le bana ba hao le lapa la hao ka yona. Empa ngwaneso ka lebaka la hore sera se shebile se a bona hore o yena o mo ntshala morao se o tshwara ka tsona dintho tsena o batla o bona ntho ngwe le ngwe rena nako e tlang ho tlo etsala eng, nako e tlang ho tlo etsala eng. Ngwaneso a re gawane le di television, a re tswe mo ho di television bana beso di television di sa di hele ka lebaka la hore di tletse madimona ha hona ntho e ntle e etswang mo di television and ha hona ha o shebelletse le ka mokgo ba etsang dintho ka teng ke ho hlobotswe ntho ngwe le ngwe ho hlobotswe. So ha o le ngwana modimo o phelela modimo o tla re o shebile eng hona mo ka lebaka la hore ha o re wa sheba ke batho ba hlobotseng fela ba sa aparang and then wena ngwana modimo o coverile mmele wa hao ho fihlela le maotong, o coverile le molala wa hao and then mara o shebile dintho o shebile batho ba sa aparang, o shebile batho ba tsamayang fela ba le fela. So ngwaneso ha re shebeng hantle hore na ka nnete ke se re se putsang mo ha re putse letho empa yena sera wa putseha because of wa tseba hore hona le seo a se fumanang ho tswa ho wena wa tseba hore yena wa hamolla ha wena o ntse o shebile television yena wa hamolla ngwaneso sera sena se a hamolla ka lebaka la hore ke morero wa sona hore a hamolle bana ba modimo hore bana ba modimo ba sale ba sena letho, bana ba modimo ba sale ba le empty ke sona seo a se batlang. So bana beso a re lemoheng
Telefishini a re tsweng mo yona re le bana ba modimo a re tsweng mo a re gawane le yona ene re se ke be ra re ha re sheba ditaba ntho nngwe le nngwe e a tshwana le tsona ditaba tsa teng ba tlo hlaela ba sa apara so o le ngwana modimo o tla bo shebile eng so bana beso a re gaohaneng le dintho tsa lefatshe lena a re gaohaneng le tsona ka letsela eo modimo a re jwetsang ka teng gore re se ra rata lefatshe le tsa lona ka lebaka la gore ka nnete lerato la ntate go tshwore ga le teng go rona so a re rateng modimo re dule mo modimo re utlwe modimo ha re galemela re mo utlweng bana beso di-televishene tsena di tlisa madimona ka mo ara malapa di tlatsa madimona bana beso and then rena re tlo nagana gore hai mane wa ke tse ke tshwenya jena bosibu ke sa robale ke ka lebaka la madimona ao wena o a shebileng every day ka mo hara lelapa la hao so bana beso di-television ha di batle ka mo ba Chresteng ba phelela modimo ka holiness ha di batle bana beso a re tsamaileng hole le tsona re ruteng le bana ba rona gore bana ba rona di-television ha di batle mo maphelong a rona ba hole ba tseba gore television ha e sa batlega mo maphelong a rona ya bana beso a re ruteng bana ba rona lentswe la modimo a re ba ruteng bana beso engwe ya yona ke ho nka nako mo founung o fumane o nkile nako mo founung ha re wa sheba inkile nako ya hao ya thapelo inkile nako ya hao ya o bala lentswe re na le dintho tse ngata bana beso tseo re di rapellang se re le bana ba modimo and then ka nako yeo o ko ba rapelletse mang ka nako yeo o ko ba rapelletse more mosebetsi wa modimo o tswele pele empa rona re nka nako mo founung bana beso a re hlokomeleng difounu and then di ske di nka nako ya modimo ha re hlokomeleng rena re bana ba modimo rena re ba Chreste re phelela modimo now re tshwanetse nthongwe lengwe re limite re tsebe gore re bana ba modimo ha re sa phela o ya ka lefatshe ha re kgaogane le dintho tsa lefatshe lena bana beso re tlo kgona go phela re phele le Jesu ka o sa feleng bana beso modimo wa re rata and a re mo utlweng ka matsatsi ohle ha re galemela a re mo utlweng ka nnete nna ke bona dintho tse ntle tse modimo a di etsang ka lebaka la gore ka nnete o re a gaogantshitse le dintho tse ngata ka nnete a re gaoganeng le tsona re tsweng mo di-televisioneng and re limiteng difounu tsa rona ra tseba gore ke se tshwanetse re se shebe ke se sa tshwanela gore re se shebe a re se ke ra bulang mabati ka difounu bana beso a re se ke ra bulang mabati ka di-telefishene ka mo ara malapa ka lebaka la gore once o e bulela o bula mabati gore sera se kene se etse le boithatelo mo baneng ba hao mo molekanong wa hao mo lelapeng la hao so bana beso a re hlokomeleng a re kope modimo a re thuse re kgaogane le di-telefishene ya bana beso ke tsona tseo ne ke le tshwaretseng tsona modimo a le hlonolofatse a re apareng kobo ya lerato bana beso ene modimo a be le rona ka matsatsi ohle re a leboga a re tshwaraganeng ka lerato amen.